Hello guys, mana sabji pakan panas deh. Sabji pakan panas deh. Pisi pasti safa kuri deh. Itu olak ya sih dia. Itu safa kuri ketemu. Aro itu pura itu lah gas kan doh. Cuy celai diwo, guna sabji kan lagai diwo. Ini kah sabji pakan panas deh. Koro udu as deh. Udu green dikisna green colors na udu belde udu asade koro aro ini ga man sabji pakan banase upai nai hati sabi upai nai na hard working guru lage na ki guruba actually ro lai pada iban chuturi bi 50-50 mangi aro idu kinina khalap to nichu thik snow laina ini ka hard working guri na khai bala se nichu la hat pa olai na kha itu local cheese khai bala se vitamin bi tati bishi asna bye aro sabji lagai na phalwa temni aro dikhai dibo bye bye inika thaka safa kura ase de pakan inika thaka safa kura ase sabi itu koti ase kule kuimare man thakala ko kambol de ase khore itu ase to inika thaka bana ase kamde na jena churi pa taim di na safa kura ase sabji pakan bana ase